kejungi ini kejung sya kamde kesin ke baningkong ya ke ba ngiyok bani kendu ke government ada yang kejung ade ke ni ke kam ke kaput te kila don ki regional committee apa ki dekat ki jogi kila attend ni tam ka west kasihil pada ke Ripoy district dekani pat ketika sin ke baningkong ke ba kaliang CM ke kabinet ke lapat yangi ke district council ya CM joga jain jahil bat yanga bat kunjur kat tu buat ke MDC bat ki klik nong sensya teka phang ka bang yakran hangi ketika ju hi ka bang ila yakran hangi regional committee dan mereka ega bersama tanat nakaliang kejungi ke council ba kalong ba nakaliang jo ke boundary committee menta ke sini ngila IT ya ke report comprehensive report ya ke ba kat kum ki facts and findings ke bangi ngilam bat kum juru ya ki annexure ki babun ba bat bangi la summit syaga steward kami ni kalong ba ka sarkar ke depan ya baik kat kum ka paragraf 20 juga 6 schedule hakaba ka area jong ki jaka ki bahap ko ka kasil autonomous council kinde kita jaka ki bangin claim ban pen scam ya jing claim ke jongi pat ka sarkar asal ki hima nadu ki sanat nadu ki notification di repair nadu ki map repair ki bana ki hima paro jo ki area ki badon ni area of differences tinggilah summit secara government kumki referendum. Nah, orang bagi gila ay ka appendix jong ka AD rules. Ka kumbakitim ka AD rules la form haka 1952. Dikitu kisnong hi baham apa ka AD rules ka jungi apa ka United Khasi Jaga Hills District Autonomous Council kitu hi kisnong hi baham apa ka jurisdiction ka jungi. Kabangin nang yang keren bad unsa bishar mentana kalian sarkari kini ikut sekali lagi bahkan hari kedai ki ju hiru marba ki hima ki jungi ru hakini ki kendiat benai ki beladap kila summit sya ke sarkar te kan harai kan lumia fair kata-kata kan yawan kumju tambahkan kam nai kumbaka kam biang kan ka report bagi anak kalian ke jungi nama bagi kam ngila asing sanat ki balong we ki dokumen ki bapat scam su ya ka jinglong try ke jungi syuaka jingyo ini university rai mereka ni consultation meeting kebon ni amir jingmut ni ai jingmut ni pen ai ki idea ki jungi ladi ki jing snow ki jungi hamtam na kaliang jong ki create nong sensia te ngan hai ka meeting kalong ka ba seiso bat ka badon jingkermen na ka banta bangin yo ban solve no ya ka problem ka ba ngila ki pai ba ila angnut ban ka ka problem ka bala sakut mentala bun snem khamtam hadu bangin nak kenjo san snem jo ka yo jemi ya ka